Now, Nagayan Gani, Gomka Party, Ilarai, Banilet, Haniga, Por Kabangatan, Balet Banyakran, Hakataka All Party Meeting, but Hakataka Committee, Yakabakila reconstitute, Nalor to the members, Kila Pu, Kumbakalong Hensman, Kila Aya Grupat, Bandan Anuk, Nakaway Kaway Party, Kabaya Senang, Yakaki members, Kiran Hakatuka Committee. और नागालैंड के कमी कुंभकलंगी किलापू इम्बा आदन बंदों वे ने मेंबर जो तो कमिटी कबने पे हागबंगों कले तंग हरी बात करूँगा हागबा इम्बा आदन इलाकन तक बनेदन जनता हागबा कमिटी nama ketua komiti bangkong kapre penyekian hari baca resolution policy reunion kila penkela kila reconstitute the committee baca om nalor karusa kini grand rupat yang resolution policy pada halor kita kemudian pada kalian lebih yang lebih kapsoha nagalian ke government banyak grand halor resolution policy bat kumbakalongi nagalian lebih baharan inama Balilek dalam sedai pada parti telah pendek. Balangit nagalian pada parti inelek dan hikmat dari penyakiran pada sorgar hari ke komiti. Nagalian pada parti kasih juga parti telah pendek bahwa kawat kebenikong hidup terpas kemarbo dalam mata balik penyakiran pada sorgar angka 7 rupan hidup teriki sehingga dalam mata ini arut kendon ban nalor juga anut ke parti lebih ban buat jangan ban dalam tentang bagi balik penyakiran ban kesorgar ada di resepsi kebangsaan. Dengan juga ban yang kini kami lihat penyakiran ini. Nagalian juga parti ini ilom bagi kecil ini kanong patut kanong kumni kupakalong kat ba kecil keren kalian hantai ko conference hall